Zahvaljujem se Luki Simoviću iz navijačke grupe Crnogorci u upućenom izazovu. Izazov prihvatam i u humanitarne svrhe ću platiti 100 eura. Pozivam da urade isto. Ministra unutrašnjih poslova gospodina Raška Konjevića, odlučio sam se da gospodinu Konjeviću uputim poziv jer od njegovog dolaska na čelo ovog ministarstva je povećan broj zapošljavanja po partijskoj osnovi. Druga osoba koju ću uputiti izazov jeste predsjednik Rukometnog saveza gospodin Predrag Bošković. Odlučio sam se da izazov uputim gospodinu Boškoviću iz razloga što je zahvaljujući njegovom predanom radu naša ženska rukometna reprezentacija postigla zapažene rezultate i donijela svim nama koji živimo u Crnoj Gori dosta radosti. Treća osoba koju ću uputiti izazov jeste menadžer opštine Budva gospođa Milena Marović. Odlučio sam se da Mileni Marović uputim izazov jer je ona dobar primjer da mladima se treba pružiti šansa da se dokažu na visokim državnim funkcijama. Izazov može da počne.